Nechchi so'm? 300 yıl oldu. Bizdeki 300 yıl oldu satın. Qanday oldu? Ataka Batır'ın nemesine qancha yıl oldu dedi. Qasa Ataka? Ataka Batır olsa arıp nemesine mi? Yok. Al girmeydi tabi. Başka. Sarbağış Tınay. Sarbağış'ın Tınay'ından da koyatan. Sizin adınız siz ha? Siz kimler? Mayranbek'te. Ağay tuğanlar, biz жерде мындайбыз, төртөөбүз келдик. Эң сакалдуубуз бул киши. Bu işte sizlerin Batar'dan taraf sizlerin tuğanlar. Bu kişi Saparбек avadayız. O şerde bizde 40 yıl işlediniz. Şurada bizde Pedучилищада, o şerde muallim bolup zam direktörü olup şerde 40 yıl işleyen kişi. Zaslуженный muallim. Hazır pensiyada жүрөт. Жолда келатып тиги токтогулдуктар бир жерге алып келип мактанып атышпайбы? Бул жерде сонун мынакей каралачы Бағдарақтың бары өсіп тұрат, чай ішкен жері бар, тегінде ана мен айтып отпаймын. Сапарбек ағаның мындайынан 17-сі бар. Республика бойынша бар деп. Анан Майранбек. Бұл да біздің арық тұқымдан Қошқордан, нарынның Қошқорынан. Журналист өзі. Анан эми алып ал. Сен де бізменен барып, туғандашып, елді жұртты көріп, журналист қатары бірдеме жазып қаласың деп бұл ішін алдық. Азамат деген birinci gite çıkan gitebиз, экинчи çıkan gitebizde çokka elдің барын, тоңдуктарын тапқан, қошқорлуктарын тап, жыйнап барын чыгып келген азамат. Өзі зоотехник. Мен Орбай чарбада ферма болуп иштеген, зоотехник болуп иштеген. Анан азыр кечөө бияка биринчи жолу келе атышат Бөлөккө. Анан төө ашынын чыга берерде айтат, канча метр бийиктикте дейт азамат. Мен айтып атам 8 метр бияктап койдум. Анан tütük bolboyun belirteyim, tütük bilmeyim. Bolboysun 100 gram içi olmasan kıyın bolattan 100 gram içi bolmaz. Anam top topa gelip ayaktan erkeleydi, erkelep gele tatlı. Ayaktan içpegen bala. Ananı şu çoğultkan emgek ayabay çoğun. Bir yaka gelip tuğanlar menen tanışsam жазып кетсем деп ататтыр. Erken menen çıkıldatıp buyursa, uru kılıp, tigi mınaki kızlar, tigi aza ayl. Ana kızıl. Ana kızıldı. Ana kızıl demi, ana kızıl çapkaz hem. Arı kuru da koy. Yok. Ana kızılda arı kurular dep turup sizler жазабыз да. Турабы? Biz emi... Канча өзүңөр жазып бересиңер. Атын которгон аттыр, арык деп которобуз. Ниет кылып атабыз эми, Ana kızıl debey. Arılar satып беребиз.